Lek Shalok Kayukta Bantokit Yaga Jik Pentrikam Yaga MLA Scheme Nara kini linti Bagan yoi Namar ba ula keren Nagi jingalang paipa Banong bagi MLA Jong Ka VPP Kim Jo Ai Syuk paipa Yaga taga Shipolak Kabaka Sorkar Kalama Pangalong MLA Usnem Ajar Perawak kani ka bamenta ngin siya ulok kayo ta baginong tokit pis ngoba yaga jing penon kami ka MLA scheme ngin sapet ken yaga jing shisha mano ba penon kam hot yaga MLA scheme lagalong kata ka MLA scheme ka pura lani kalong ka sipola ngala challenge may bay ken pim note ban mi pertai kalong ba pinch penbi pada bagi beri ke nong bagi ke MLA jong PPP ngi kren tanggap tin ka kam ni ngi kwa ban challenge Bat lingba kani kapor ke bamenta ngakwa ruban challenge ya baro ke leadership hapo ke MDA lala kalong ke NPP lala kalong ke UDP lala kalong ke RD kiba jumlien simlien ban keren ya kata ke muda si muda ban keno ya ngakren ban nga challenge ki banga kerpat ya ke no ke media house lala kalong ready penlong de open debate hapeng jonga marai batini baro I'm ready to debate with them. I'm ready to debate with them. I bikin wanda ka kinhon MDA. Namar kila keren muda si muda. Haga por ka bangi mangi ka muda ngila job. Ka jingi ka jingi kalong ya ka jing kentur put jong ka muda. Ka muda kamut Meghalaya Urban Development Agency. Ka day tangi ki urban area. Ta apa ka muda ka room sigi rural area ni persya ban ngila job. Bada ka baburam ya wei ni nongelam kiba keren bha sapang kani ka muda upam dan show kani ka pertai ma uru ula ajmet ba pleng ba arden la kan jendol long kumni nginum keren ye ye phi ngai phiru phiklam pensyai ti apa kami ko kobor ngam smodon por man su pensyai ka ba mi jing tho omo por nong san rupang ni don por sino upai ba udi bini udi banwa upai ba udi ban start ndai menta dala jan election keren muda dala jan election keren temetor namar kata challenge ki Lara kimpan note ya ka open debate bau barden shut your mouth. Iga politics ke jingi ngim dan por ban pinbi yu pai ba. Ngim dan por ban penting ko tempan yu pai ba. Kai badi ban ka an ka hapan don. Menta menu ba perlong ye kani. Dei namar kata ra ka sudan ke jingong too many cooks spoil the broth. La bon than ke nong chef ka jaka bakan bangga boy pen ban ka jita. Namar kata ki kelas ni ki kam balai badon kinong musnya hendrai ya ganir kimot pan ngak kenal ya khana hapneng usuri badi khon balang kai ga baca hapneng usuri badi khon balang i khon balang i di naneng usuri udu ngamut nong usuri udi naneng i khon balang i di narum jong usuri uni usuri wada ita khon balang wa balai me penjingot ya ko Itai kun belang hakati thot yang ngan penjingot kuno mga habang adi naneng abang adi mga narumpidi mafi naneng lada mamte mamre di pa jme ngam dan pa adi upai jong me am padan pontik mai pi adi upai jong me ka bamot pi haduk kano mentaki persang bantai paplot ya ki ai kai paro how arden sinshar hi maki indri usnam MDA UDP NPP HSPDP BJP minta pat kibot pan keno baju Arden imat dalip kalat ju Arden daduna Arden kat ni ke jinglong ke jiman kani ka sorkar kala feel wat bani dai ke jingim ji brio malaga sngi puli kot khobor ya ke jinglap media malaga sngi puli kot khobor ke jingja ji khun sama ke jingi ka sorkar ayu ke kum kene ka bamla barai tangi ka protection ya ki nong shong shnong